Dejelo solcibi lunes 22 de febrero. Yutsoki no vatsoku yaptamako oxago ti hospital. Ola le kukata titulakal kahnalo bemom nayelu yolo. Tulakal maktuk abatu yandalu tu kultialu betik bashkets antelu kalantiku toh olal. Beyomatu antal talamili kilukala al hospitalo. Wau helsa luhek apta ukuchilo meya. Le jueves 18 de febrero mano. Casa we Yucatán usaba lukapelu baku nayelo le coronaviruso. Titulaka maku meya. Ti jejelas hospitalio del clínica 16 un peletus tsap. Le baku natile meya hobo. Hevishan uhelta biko. Le domingo holhiakilo 21, titulakle bukajo kucho 10.725 humpelelo, sokulah tzabaltun titulakle le tiemakobo ubakunel Pfizer. Le domingo 14 de febrero yakmano kuchan Yucatán 15.630 humpelel le bakunel le coronaviruso, le jetun rana sokutzabal 79% titumako chihantako, tumektan kahilo Valladolid motulitel konkal. Le tiepiskin kutalunat le nukamal ulak kahatstun le tie bakunelo Pfizer, yola utsail mutsai le coronaviruso. Yashon pa uhale yantal 5.315 humpelel utial tumako chihantak tumektan kahil uman. Ulak 2.950 humpelel vacunao utiato nuka hasil titushan le marro kumeyaho tin kelhelastun kalaniltoh olalo. Hebisto kuyalo telu helhek aptale kuchilo meyaho. Barcos atanta le bishubinu chupul hospitalo yetel haitul kohando kuyosal sansamali. Taktilik imbehla yan 216 juntulul mako paktile kohanilo tiano hehelas hospitalobe. 27.849 mak sogutoh taluyolo. Matuchik palteo mishbal mishantupahtalu pakikole kohanilo. Le buka mako ba 87% titulaka le marro soguchik pahal paktio le kohanilo. Le tiobe 32.038 juntulul. Belechik pola 60 mak pakti coronavirus. 46 tukahiljo 8 Valladolid. Katule isamal. Jujuntule temoson tishkokopietel guayma. Juntule tanre turutal. Y Chile 32.038 macos ocupacatio le cojanilo, 273 juntulule tan returutalo. Chewitu kahil hoitz ocuchic pahal, 19.810 mac pacti coronavirus tactuc en el 21 de febrero. Le tiobetieno, 5.688 juntulule tu shamanil, 5.341 y tu laquenil, 1.863 tu bacpachumukil, 2.701 y tu noholil, 4.217 y tu chiquenilukahiljo. Y Chile solci belax ay kohelbi, belay king 11 mako, cantul shibo y el 7 kolelo, ukinilo betiyan ichil 37 tak 84 jabobe. Yash say kohanil tio, he visto un talamil tu presiono, diabetes, hachpolokil, kohanil tu pulmono, 6 un tululeti kahablogach tu kahil hoy, katule homun, yetel halacho, tikul yetel umane, jujuntul ma kim telo, sokuchukik 3.404 mak kimik yola le coronaviruso. Y Chile boca kohano ya no, 569 juntulule hets el yaniko. Kalano, turshak altalo mantas tu menutsakiahilo umolailto olal mat ubuktiole kohanilo. Hebis okaliko 216 untulule kohanobo, tik alano humpuli hospitale. Ulak uhatse tu patiko bashkonuyes le shak albetan tiobo. Ukinil tulak le kohanobo tiyan ichilumpel winal tak 99 jabobe. Uyesa hilo le semáforo ya, uchik peseke chak ank ayanil. Hebis okuyala shano, bishenil semáforo yenutsabak aholbi lekan nupuk 15 kino, beyo, tial humpelili tal, yetel kutsabak aholbi tumen ujalachilulumil México. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos.